Kajing Ong, Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council, ban Scheduled Tribe Certificate show Shaki Khasi Kibashim Jait Nokpa, Kane Kalapan Ki Win Yikibabuan Ki Khasi, Kibanadu Kiposnem Menshua, but Hakisnam Kibahadian Ru, Kishim Jait Nokpa. Yakane, Lapan Pau de Kidkat, Jongka Seng, Kong, Rimpe, Thamai, Hakaje can do, but Kinong Patai Kubor, Haka Arponyo Tarik, Manta Ubna Yayong, Arhajar Arpolai. Kidkat Jongka Kong Rimpe Thamai, SRT, Hapo Gajingalam, U President Ubate Bor Kongji, but Unong I But Jonga Negaseng Ubaki E Pariat. Hakaje can do, Beginong Patai Kubor, Hashilong Press Club, Kilapan Pau Kajin Persha Ajur, Halor Kajinkran, Chief Executive Member KHADC, Ubatitas Starwell Khan. Kumjo U Executive Member Bakmi Ekatanat Ilaka Kibalaong Badai Ban Penduk Scheduled Tribe Certificate Iktuki Khasi Kibadai Kikme Kikpa Kikhasihi Ndrai Kibashim Jat Nakakur Jung Ukpa Kini girang ba kilabuk jingkeli kibor bahalor bahaba kakeme kedeka khasi ukpar ude khasi te ki khon pat tang namar baki ajat kpa an penduk no ikjinglong riulum joki hato kindai ki ai Kani keseng SRT kam sungo yahap ru ekatakaan balawan rak dekat KHADC. Namare kejela Meghalaya lanyau bagade kejela ke Bakerpang. Ha kebaki khon kishim jat neka keme. Te kumno kene kaan kan terekam tang ha kathan badan kebor jongka KHADC. Namar ha Meghalaya kidan lightly ki Autonomous District Council. Te kemud baki ba harilum jantia bagaro kindang yo eka Scheduled Tribe Certificate. Lada kidai ki bashim jat kepa tang harilum khasipat kin yo. Kani keseng kelebuk jengkeliru bakumno ki kuon ki badai kimi ki khasi ke bau kepapat ubam de uriulum hato kenekaan kam kerana ai. Clause 15 appears to be derogatory to Article 21 of the Constitution of India, which states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Tamut kadon kanunu ka contradiction hakato ka clan bill ka district council ka pha ju governor kadon ka contradiction kadon ka jingno siliang ka jinglong mo ka bombyang hakabai dei bat ka hok long beriman beriu kat kum ka constitution of India ki ka district council li kam dale homework bha mar ba kinu ki an ki balong ki state law ni ki local law dan ki district council bill la ki law lagi contradict lani kya tengku mat ki an lani bagi article jo constitution ai kan gajat pariat bro kadai ka bai pa ya namari pai di jangai di ba gajat pariat tenrei ka long kumta ba uwe ba ai mano ni pa udewan long ubreu ba simme kita gajat daga jing songpon let's say atau por ni nang yeri kena ni detik ba ni ajat chano ni metu tin regular ba dangile ya nang perhat ga susu ba kasung wa kane ka jing ai ka jeng i pa jo ni kan long ke ba ila perhat chanai ila perhat changai ba namar balai ba ladai ke por ba kane ka dustur ba ais ka jakan thai ladai ban kut no but the even IT I born no haka terpek nakran ke junction ra tengah som kan ni ka an juga district council hi kisu pentian jubor yang i kasi khamtam ni kini ki ba aje pa ki ong ba ni la pengken kita ki dustur politik jeng mri haka ne ga jengmot hi ga long ba ngi klem pengken ni kita ga an dustur politik ngi su simbet ke ai ke bai ai mei pa jong habai pajongai ai ga jajung i sanga i sim ga jing menjur ni mai email im don jing check eru i ai ga jachan lo jang im don objection ai bali kita ka district council kan wan muslia i ga kamien kam sam jungi kadi kamien kam sam jungi bai mai pa ai kor pe jat hangi ki khoni ti kadi kamien kam sam jungi bali kita ka district council kan wan muslia i kamien kam sam jungi kam dei wan lo ta Ropi penmi ya kaan ki de ban simhi ta ki video mon song ba namar bakal de kaan bobit biang nam ta joki nil kaan kambit kambiang kata kamot ki de ban kan tat modal